وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Chers compatriotes, aujourd'hui, je prends l'initiative d'appeler tous les dirigeants qui ont aidé Azali à tuer les Comoriens, à détourner leurs richesses, à emprisonner, en lui donnant des jets privés pour leur profit, en lui donnant des armes pour tuer les citoyens, en lui donnant des poisons pour empoisonner les opposants, eh bien nous sommes au courant et je vous dis aujourd'hui que vous allez payer très cher. Puisque c'est vrai, il y a des voyous, il y a des imbéciles qui n'ont pas l'amour de leur pays, qui n'ont pas honte, qui vont dans la Ligue arabe, qui vont dans l'Union africaine, qui vont aux Nations unies, mais ils ne disent jamais ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que nous avons comme richesse? Où vont nos richesses? Qui sont ces avions qui traversent dans l'espace aérien? Qui sont ces bateaux? D'où viennent ces bateaux? D'où viennent ces avions? Où sont passés notre pétrole, notre gaz? Qui ramasse nos poissons? Ce sont des questions que nous devons condamner devant les instances internationales. Qui donne les armes à Azali pour nous tuer? Qui donne les poisons pour nous empoisonner? Qui sont derrière ce voyou, cet imbécile qui a détruit notre pays? Donc, il est temps que vous commenciez à présenter vos excuses et quitter le plus vite possible ce criminel Azali. Nous ne sommes même pas 1 million d'habitants. Avec ça, la moitié se trouve à l'étranger. Avec ça, la moitié, ce sont des cultivateurs et des pêcheurs. Mais avec ça, les très peu qui sont dans la fonction publique se font tous les jours renvoyer. Et avec ça, il y a des dirigeants qui osent être à côté de ce voyou, ce criminel, ce dictateur Azali Assoumani. Honte à vous. Vous n'avez pas trouvé quelque chose à faire ce peuple, ces Comoriens, que de donner des armes à ce bandit pour tuer ses citoyens, que de lui donner des poisons, que de lui donner des avions pour ramasser les richesses. Qui êtes-vous pour ramasser les poissons des Comoriens? Ces imbéciles se présentent aux Nations Unies, dans la Ligue arabe, dans l'Union africaine. Personne ne parle de ceux qui violent, puisque il s'agit de violation de notre espace aérien, de notre espace maritime, de nous voler, de ramasser. Et maintenant, nous voyons des bateaux, des pétroliers. Nous voyons des avions, nous voyons des jets privés. La population ne sait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Cet imbécile est devenu fou et personne ne sait qui dirige notre pays. On va rester comme ça jusqu'à quand? Qui est derrière ce petit voyou, fils de ce dictateur? Il a détruit l'éducation, il a détruit l'enseignement, il a détruit la paix, la stabilité. Il a détruit tout dans notre pays. Et personne n'ose condamner. Ces imbéciles vont dans des hôtels pour aller foutre le bordel au lieu de réclamer. Un pays souverain doit être respecté. Donc, si vous les dirigeants
qui sont à côté de ce bandit, de ce dictateur, de ce putschiste, vous le soutenez, je vous jure que si nous sommes vivants, et je ne suis pas seul, vous allez regretter, puisque la plupart de la population est au courant que vous êtes là pour ramasser les biens des Comoriens au moment où les Comoriens se noient. Dès qu'il y a des naufrages, il y a des Comoriens. Le Comorien ne trouve pas à manger. Le Comorien souffre. On ne le soigne pas, on ne l'éduque pas, on ne l'enseigne pas. Dans le sombre, assoiffé, affamé. Il ne subit que l'injustice, opprimé. Donc il est temps de vous pointer le doigt en vous disant que arrêtez et stoppez ce voyou, sinon vous allez regretter. Sauf si vous tuez toute la population et vous laissez cette famille maudite, la famille de ce bandit Assoumani Azali. Vous n'avez pas honte de détruire un petit pays comme ça? Idan, al-yawm, جئت هنا ينذر أي حاكم عربي يجرأ أو ساعد هذا المجرم لمنحه طائرة لكي يدين الشعب القمري. أي حاكم يعطي أسلحة لهذا المجرم، لهذا الفاجر، لكي يقتل الشعب القمر. أي حاكم يعطي السم لكي يقتل المعارضين القمريين. نقول لكم أن هؤلاء المجرمون الذين تتعاملون معهم ستندمون، لأن معظم الشعب القمر بدأوا يفوقوا ويعرفون من صديق جزر القمر ومن عدو جزر القمر. عار عليكم، أفلا تعلمون أن الشعب القمري تعاني من الفقر والذل والأمراض والعطش وغير ذلك؟ فأنتم تجرؤون أن تأتوا إلى جزر القمر لتسرقوا أسماك القمريين، لتمروا في بحور القمريين وفي الجو القمريين. فبرجاء سيادتكم أن تقدموا اعتذار، لأنكم دمرتم جزر القمر. يا حكام الذين تساندون وتساعدون هذا المجرم، هذا الفاجر عثمان غزالي، ستندمون، لأننا بإذن الله الكريم سنقول يوما من الأيام في الأمم المتحدة، في الجامعة الدول العربية، في الأمم الإفريقية، في المنظمة الإسلامية، في أي مكان، سنقول هؤلاء الحكام هم المجرمون الذين كانوا يعطون أسلحة للمجرم، للعدو، للقاتل عثمان غزالي. اسألوا أنفسكم، أين عمر البشير الآن؟ أين حسني مبارك؟ أين معمر القذافي؟ أين صدام حسين؟ أين علي عبد الله صالح؟ أين زين العابدين؟ اسألوا أنفسكم هذه الأسئلة. التاريخ المفروض يعلمكم، وصدق الله إذ يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ارجعوا للتاريخ ستعلمون، وأقول لكم ستندمون يا حكام الذين تساندون وتساعدوا هذا الظالم، هذا المجرم عثمان غزالي. وما زلنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاكم أعطى أسلحة لهذا المجرم عثمان غزالي، أو أعطى سما، أو ساعده بالطائرات، أو قال أنه يساعد جزر القمر بالكذب. أنتم الذين تسرقون أسماك جزر القمر، أنتم الذين تمرون في بحور جزر القمر
بطائراتكم وبسفنكم عار عليكم لسنا مليون ومع ذلك نصف الشعب في الغرب ومع ذلك بعضهم صيادين والمزارعين وبعد ذلك ترى أن كل من يريد أن يعمل أو يكون موظف يستقبلونه. فعار عليكم، عار عليكم يا حكام الدول العربية الذين تساندون وتساعدون هذا الظالم، هذا اللص، هذا المجرم، هذا الدكتاتور عثمان غزالي. كوزي وتكوفو مايسيلامو ما وطنيا mianza nitanganye babu zandugo za jiri nge njema ninjeni mwambieni shabala tuziza suala alafutika utaha jawabu la hanyu buwa tukufu. Abdou Soyefu, Dr. Salimu, Hamid Daoud Kiki, Mwenye Baraka Said Swalih, Burhani Hamidu, wala timu sali suala kamjani jibu. Yusuf Mohamed Bana, Hamidou Karihida, Dr. Shakur, Maître Mahmoud, Hamid Hassan El-Barwan, ngamtodoni uzise ebanu de namna inumda sena mneno atandi wandu wa aunensi hanu esukutun tawilu ya hanyinu ila mata esukutun tawilu ya hanyinu kamtwaza foti eizo manzawo dasi eizo mafanya dasi eizo manzo mfanya dasi baza lale mbele ya shadabo ya tongu nda wandu ume wa mbauso Mwenye Baraka Said Swalih Mtuvu mzimba Fahmi Said Ibrahim Mohamed Daoud Kiki Dr. Salim Hamidou Burhan Abdou Soyefu haribanu ganya fikira hanza mweda mavoti tena nyinyi makajali mwa muslim wanyido makajali mwa muslim wakamna unaombea mwambiana ega fikiri yo mweda mavoti jeten na mwanzo mweda mavoti kaka mjaelezo wa Komori mahala rakazane zevoti za birazila basi owashenzi tindanyi owashenzi lo ajo mdungani yabo mwishia icho nimwambia ulibana ebanga mtezao da nyina dawa bibo Mwenye Baraka Bokiki Abdou Soyefu bo Burhani bo Dr. Salim ega mtezao da nyina dawa keza no mwambia wa Komori juzi eze amini mazila zijoka jana hanyo ke kamja jipanga mare jeli ngoni ya ukalelo kali na ukubali lelo gari joenda joenda beti salam lelo gari da jusqu'au bout Salim Muhammad gari da jusqu'au bout Abdou Soyefu amba ukana lelo kabat siroko jekati ukana chao Mwenye Baraka amba ujoenda lelo joenda beti salam Kiki amba miya mjofanya investiture bangu Burhani amba ala patiri ulamor Eben gam jirando konti okaba anumda mwada yo khomar ala fule lo gam jom subuti sena mwa pare banwa me okana ngamanzo mwada mafoti eben kam tina mruwa umweshele zizani kam tina mruwa umweshele zizani namdabi kam tina mruwa umweshele zizani baga umweshele zizani banu leo كم سلام بو سوبتي ما بينزا كويتي إن من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان mfanya khiana wa Komori au kama manika miadi wamnika leze vuza au leze bilete za hao kama jazifa lelo gamsubuti okweli nje mbapare mdu ambe kananga manzao ana rama karendao karana uto tumbra ntitao ele dabado ajo humdungani malabado ajo humdungani kama dem mredo za juzi kam dafikira ebala olari boheje evan namna jeri reje wan kartum dilani bodaru ma depit
Ndabwe ka komori ona bahati nishawan sikarta kom didani mwabe kama dwan mafuti sama député. Bandikamba kamreje yo mwede bashita kiazalo mwede mawe azali. Bo mhundu mbo. Au mwede mala mwangari bakabatu jomsiyano ro kana baraka. Shaka mwabiyoni banu kana min tuteza lamina nyi. Musini mawulo hafu. Aswa bunda nyi. Amumtamane na jimbo we. Na mushem na jimbo iran. Na mushem na kaudi waza afakara habibi. Ngamdoshele ziza. Ekamdiwa zanga mjomoshele zizani. Ekamdiwa zizani kwa mabiyo wa komori. Bahinga mjomoshele zizani banu lelo. Mtogeza musini mawulo hafu. Au kawa nakanza mania ni bomba mwede mrupo mshino. Kamtuna roma biyani. Kamtuna roma biyani. Mido mwanzo ni mido mwabiyani za kweli. Yoka ebanu msamjia mwa unafiki. Yoka mprometo wa komori ndoko kamjasifani. Bo mnyi baraka. Bo kiki. Bo salim. Bo abdusefu bo buruhani. Apatida nyibasi. Apatida nyibasi. Nana wana wamba kwa tuzi yaze voti kwa tuko finalize kwa tuko pose miwani kwa tuko kwa unashawe mkombozi kwa tuko fanya chao. Waoba wara marabo. Waoba wara marabo. Allah. Mtresu wa komori nyonti. Sha owenze shongado wa tuko mdungani tena nyinyi. Inde maneba tuka wa mtu ambabana. Amjokana eketirengo wa makaulu kumewana. Wandungu wa ushihidi niyani watoka waidi wa ishe izweni zambi yao. Ya ukanga wajokara isi mzima mwarabu. Au mzungu ya ishe ukana wakomorisa wanungu wana utungu. Angalia ishe ya uzo yamba ya. Na mwishie. Lau kuntu nasitu. Ekamdiwa bahika mtoshele zisabu mwanzani. Ha? Izo dizo zaka hambabana. Chidai alia ni babu ya ishe ya sheri ni ya sudali melala mshipa hapo msidewa. Abangeka mwabioni banu. Yokana banu. Nyide mazuki wangu. Nyide waze wa hangu. Nyide majomba hangu. Nyide mafundi watu. Nyoti pia. Bien sûr, Yusuf Mohamed bana wala fundi wangu. Mtukufu zuki wangu. Shibeji wangu. Miumanza wallah. Mino manza. Shabu tiraka wakanga manzo. Ya mbengu watuko ufanya rongo. Mtodo mlinda ya pangeda ene shabe mkombozi na wala wafanye mbanongo. Mtodo na wale jamba kutoka upwa miwani. Ariwa isi wafinalizeo. Na wakati na kuwafanya. On joue pas. Wanuka beda muzatiho. Wanuka bo ona tukufa mobari nene usiku. Wanuka bo ndo mpirizo. Wanuka bo ndo tuto utaru mzensi hao. Wanuka bo ndo toa mali. Ngabo ndo toa mfu. Ngabo ndo ramena sewa. Basi tika ujama lelo njeni mwambia ninyi maopoza wa komori. Dr. Salim wambe ukana sisi leo ngareda hata jusqu'au bout. Amweshele ndo bade basa. Miti nukumsi kwa jamba hula kwa jamba uvura kwa jamba ema jakono kono. Izo ni suhamba Dr. Salim. Eli gaba kafini siyasa wa anta ta'lamu anna siyasa najasa. Ewa ido biya jaya utaruma siyasa bo Dr. Salim we mrujwa uka siyasa inu najisi. Edanga lo watata hatu na wababa hatu. Mkuna udibendo wanodo kuangala mtata hangu. Wabwa itamilo no hatu kari wanodo kuangala mtata hangu. Ewa ido biya kaujaya utie na ruko za siyasa. Siyasa inu najisi. Indebe na tuaruma parti bo Dr. Salim. Eshefu hanyu, fundi wanyu, imamu wanyu, raisi wanyu, tuola pale msinde wanyu kwa tukofia bana. Watu wale mungu dawa bakana se sambi. Tideze malizai, tideze famizai mkato na roko. Ndaya bahati na bayalo hawasha agamamu wa wambo na mafura. Ema nafungo. Wewe bo Dr. Salim mdoa ukana baraka. Urambia ukananga leo jusqu'au bout. E bale jusqu'au bout ila ndo ule wehira ta ukamba de unga leo jusqu'au bout. Mohamed Daoud Kiki amba ukana awaza investiture ngezo kufanyishia besa zinje safara leo shaina zuka ngedo aweke kachaka ikaula zimwanro ahe au kainu parti shanti de mazanga ya dungo ba partisan rab shainu parti ya kanti ikaula zimike wafanya action salam tak ikaula zimike munyibaraka wamba ujwa undale lelo utwenda beti salam undasa sindae ezabere ya unda tuenda alfu salama anta kaman ya bakin ya bakab du swef sisi chau wanga bondo ambao ya wani kwa ni yazali wallah wandu waza ambao pia wendi tutakoni tuenda baminjaka sisi safara lelo inu ngarijo tawasha ngeyaka ujaya ungeledziwa nenjizi ne sukari Burhani Hamidu yakaurenge ya Thomas Sankara yambe la patrie ou la mort no fankro ngotoko fekroda wanu mtogeza muslima ula hafu bo munyi baraka bo kiki bo bdi soif
Burhani Hamidu o Dr. Salim kama naona mndio mwambieni wao akawa pia wao mananyo hawa ndoda nyina wao wao nanyo hana mihunga wao tolera jao kama tuko subitambia mdoza kweli jao ngo azali are mwashonone ando ko wenji wahanyu wakana furaha nami shaka batu subutazini haone sokana misiji biwabe ulo shaba lenge tira bona jana jwana zina tabana mumpare jeri zina lelo kamiti mna ijomba mna nyinafikia zinjuka uzamba ijoka zaka mjozamba zikia jala hangu au zike faida nono komori Orang mtesa udah nyino komori ukale no mjom subuti mdajo wako komori mbaba kama tomo ndani mafutsa matapita eri undu indi nanyi katiro kama muslimu ulo hafu o sawa ndo tinyitu asibabu ndanyi au kazila wandukana ujala mapesa bo mabaga lelo ngarichuka wana na mlie hilo ya borans ujo ndaka jom saidi yaende ujo ta premier ou deuxième yede namna ndo alona akili walona hamunati shanyina ndo abonyijo kama mtona ndo mwambiana ba he ola ba he atawe yafanya hadi akatuli ba nafasi shagutota yabangana mbaje uliyo wana nazari ngo topara ndo je jaire mawal jo ola ado amba kutoka finalize ntuto ndo bia mwambie fasira finalize au bala kanza meko tuka udebite ama mndo udebite grossesse ezeno ko marire dazo nyinyi bo munyi baraka bo Dr. Salimu bo biswefu bo Burhani bo kiki wabwa ezeno ko marire dazo ntona ntoshela individual lelo emzadi akaulo lo ndo wa ekwa faire c'est quoi faire si emwijwa hadisi ya misiri ya mzade emwana mmeka ulola enda yakaurenge mtu mshe arumesali ya kwa fira kama mjazichu kama mjazichu kama mjona biani mwambie izo ndisona kanzani mwambie ni bana abo Yusuf Muhammad bana elaba usoma daso mesoana utaondoko za siasa aula mufose daona ndo baga daona bamono kasha ndera ngami abantu no yiri monese nukasi si wa komori lilo bonza ngari manzaoni ngari aminioni limonesa ni bofundi Yusuf Muhammad bana kuna ujo ureje komori to kentena mna iyo eke kutina mdujiso mwono ujisekasi wabe inubo tipi yanga ntawa dadu so misonga nibaza ngo za we grand notable be ezetwa biyanyi ma politiki wa komori marirenda nganyambere bana mmiswiri yakaulola yamba aboto edarenge mdumshe badele garo naringe mdumshe harumwe salo bile tsaza edarenge mdumshe abango salo kupulaze nyiti ngurongeziwa yapo haide bala edarenge mdumshe tibode ataka kanza mbi harumwe shuhudi akanza wende director ondo no ubune umatampi mwanzo yambele harakata wena mne mzade wo yakahama wana mafuno wana yinano wana nyira ngo ila ngo ha anja tungwa na ibanu jasungwa na yi zero ndo kachawa ndo kachawa basi wene bana rumwe shuli bana ule wazini bana hata eba shuli sawa na ndoda honi bana akabole joto nejifiri na zila ngujupsha na niende yaile ekuchukwa yela ne kofia ya peruke Gochko biela ne mafu ya karamora na sangramu ya mtinzi yake amatinzwa ni atopunyari ja fanu ya la wayanga bize mkabab ha demonte atoka ma monteri wa demontelo atoemba mzazi za kanizo pia ila baidine ila wapia orejei ha atola na liber leme wagono rizini haku basi enda hulum na Nokia enda hulum na telefoni wa Nokia aja iti haruma baba da iPhone aritija iPhone 15 tija iPhone 16 aiti yabala hanji hakado inu kado ya hobo kwa fereze no warede mdumshe ula mdola ida ula kwa ya kauregeze mdumsha hebala harengele baba la kalitoli la bala mulangali basi yo bwa bala ngutso bwa no to ata parsa mnano kia mtiti hanzi amna mabo jomba izo ndizo anirenda kana washira hezi wima jana zendo atakapo mndu misiro bakana wabwa bila bana wana washika jabida doli mama pesa ha kwa feri ngo joli ba 3000 ola katubia sisa ona kutuya bia sisa kamera basi chao ekaisa jona ngo joka ujaele kuna wona baidu bana eze nkobezi lake jopu wa ufikiri balanda ula mhunga eze nyile zipura ufikiri wala mbaya hebe yanjele pale wana mafungo tufikiri wala nimbujo hangu ila bakuleri ila wambe banu udoreve ukaudo la mzungu yakayamade mbaba
momi suria lole mwana ya lole mzazi atawazae mwana tolo ende asome Turki alafu ende waso bobala mwana ende asoma ata lola ngehula ngutsorengana na mzaza andwa madu haziwani seleba ya ni mbai satu kiwane mwanani mahaba isa ha sedo wazungu bahidwa koshida wa ya garde wadonu kana zenfia no zigara na sheleni ujowa ya pie mwanani bas arengana ni mzade ola ataze twala bahati kama tutawa nujao wanakuja nifanya jao njaparo na njema zao jao wani sengo akamchua ola ile atali mewe mrume ola jwa zao wanuza baba isali mala titwala abaki bala ataja telefoni ya ola mwana heulo Turki bo mwana ha ngoju mtata wele kero ne lebaya ne kaurongo wa mtata ngo mju heza jirinda amadiba ndilio banuti sati mtwalaki na minga mimade kango nironti nife awonta shiyo mzade Turki ho unere ye ngamine nyumba ngamine zeropi wantu mzade jomlo de Turki ho e mwana ola sibala a telefoni ya mtata boma ntomba bi vacances ho Turki mtata hajua si vacances Turki ende amba banu wanrugwa ngwa kazao zenyile eke ngainde ni ziburiha wende wafanya zari on char ari ham kaza zenyila mndengeza kabwindi ni amafu ngabo manyo yaregeziwa we yatilwa we yaburihana zilapia ngwa regeza ngamnuko wona motende amregeza baleze nuko pia na ka bwana wana parfait na zila amba hapo da ekusoro kwa zadi mloto ambangulo lo arumatsunda ro hapo da basili mkamsa mwe oda hida mregeza bala mrendera ambia zengo zina na maindini ajita kwa bala wala manga namna zero za baba katoju acha mwambie kana bonga mjohere ya mzade tu hun tu mzade tu ujolingana nawe amweleza bala ngolo jola dukata ufanye cha utibali udoro mwamba pechinde dishinde shilo ashamu asaba hede bala ode abuti mubizana abona mtwela direct bali safanye zero za lazima eshari ashabuna mtube ezyo kerike yo beseto la kanzini alafu ende ngwa eshio bala ata alamda jawisa madamu mnyumeni hachangeje mzade mnyumeni harusa mnyumeni ulona yapo hamba wana sura ya sava zenyile wana manyo wana mafune zenongo she comportement ya hede mzaza wa ile kero maopoza wa Komori ushanjeze parti na zila shanze ngorizo iso eshangani shawizo ma politique wa Komori misuri ya ka Italia lola ya behind ya some enda lola ula jamba bomba ngamlolo ngololo mbiri ngamlolo Italia washide mwanangu isila ngoda lola Italia haibomba kuranti na lola baini de bati na umbiu a décidé bana lizo amba wede uju osha gezinta bishao wakomoroba ngamlolo la mrumo mjino ko karati gejus rumche ama ngamlolo bomba halole mna kafiri mu Italia wala ata umahauti mu olikoli a jamba ngarjo vacances 2 semaines chabe ya 2 semaines ata jujabala jaundu mbaba kachaila msed ampisheni bainu ke joka nje mapabi naye mpwe mafube mafunga ena kuti ende vu iregeze ndro ndegeze papa alafu mbaba wala nguhisi mna mwana mzungu wacha kuchoma ngaliano lele dala wa basa shout out ile nemba indurant ende ize papa parce que poya ngulukona imbabi enda mregeze ni alafu harigeze mbaba wala hata mbaba alafu wa isatimizi vacances sango edozahe amba bomba yabo uono jem mshangu kafirwe amba iri quel est ton avis ya ma femme non croyante amba oda uni kafire katim zaza aba kwati kafire da uni katim zaza basi kabati wandu wenza changaru mwenti hatu amade maupoza wa Komori wala washira ema bunjiro kabanu watango aburuko za siasa sasa ukanongwa nzo daru mafoti za madepite banu kali mlinda one Emilia Di Marini kamu muhirache ekanga bondo adiwa za bahiti mtima dami ekanga bo mndi adiwa za timtima dani
ile maana na mwishile mna jimbo woi abada hirika yabo law kuntu nasitu afakkaraka habibi ekam diwa sabahinga to mwishile zizana ngamteza udanyina ba eze amini mwakauzila ya ukocho hundado ujeda beti salam mtukufu Muhammad la hirika yabo ujo hundado ujeda beti salam wallahi ngarenda jusqu'au bout et safara leo nakabati mtezo la patrie ou la mort. Sur le mirage qu'on a Leotena amba binyima wasi eljiwe ilo mdishialekem 2000 imeriban banu muslimu hafasi babundanyi au ka mwaba kama ndo mavoti ingameda wezuru kama una 2019 ai safara leo ndo kana mtuto bana una hindege gozi kana mikro si so kwa ndo kana kufanya chao chichikana si sikana jusqu'au bout. Ah, vous investissez les gens comme la patrie ou la mort. On va peut-être ça nyasi. Bariga ni honga mnugo da makacho majilisi ndani nao. Enganyi wantu wenza haya ekemwa bango na majilisi mbeni itoka ubidi mwendeza nyumba jini. Ekemwa bango umali bidi mwendeza nyunzuani maonani. Wabwa chake tabidi mwendeza kati ndani nao wao. Shawadwa linganya nani? Jana na leo. Jana na leo. Egartu mwanza azali ya roho hebo ya tunda zevoti. Alafu anamnabe soma nikiwa ni asali basi mwambia nukana emana baike mundu madepite kama tukafanya matendo mimi miti mhunga miti ni nyoha ndunge ndeta direct ejo fasira neuf weyo uka avant centre e fasira forward mungu tukanta wele bilija yanchi baike kama tuna mwambia ni bali mimi mwambioni yakwa nyido watoza muslimu ya ulo ula kam daylian ngabwa manzo wasaje ulo basiba ndanyi kama mba muhundu mbo au banu ni kwa ndini ya zali na mjomda biye bana sidi zina katani mabia ni bana usikwa lero ekanga nyina zai mari na mdageri ali yambakishan parce que mkama kama eni ndo ambaye ende deuxième tour ezema lisanyu bizoda abanga mjo utati hale yabo wacho utafanya madu wana hawara wacho wabishwa na wana mahindini wacho ndo nambia kana communauté internationale ke jao irambia rikubati Rijaru wa biesa habari zatu warambia abo sebo. Communauté internationale ija bachao. Mnawa kabisa daono wa wapara hiyo. Yo urufanya mazina hiyo communauté internationale warambia chao. Ngasi unuka tuoneze family zatu. Wananya so ulo wafu. Garina pisi wao. Rakarsima yatima. Baba yangu na Mungu, mtata yangu na Mungu. Wana manu wanzani wangu na Mungu. Ngokumuri yao. Owe koni wa misami ule wa moroni wa Ethiopia. Ngwa yao. Isabari. Mtu mdotesa da nyinasi. Mjahunuri mdangeni ndori mfanye zo fanya. Alafia bwana katira raba usondo kwa zakari ila mwa komori. Wale ado amba kutoka finaliser. Ewe ndo bia mwambie fasi finali. Banu finaliser zo kombe azali sensitivity yo. Risaka si preba anu. Ese cellulize sa si tsanganya iti. Alafia baba sawo waranti izo amba kwafanya watu kwamba wala amba kwa ndo mvote kwa jeni. Wanu watu da zaba kwa tina fanya. Nyonti nyisawo. Allah, nyonti nyisawo. Tija kwa si wala hairi na mnabe kati njia na indeje ni kwani. Yene kata. Nyonti nyisawo nyini. Mwada ya komori. Allah tallah chaka mtu na Roma biani. Kamtuna Roma biani. Sha owenza shongado watuka utawa mdunge ni tena. Wao owenza shongado watuka utawa mdunge wa mvoti. Wakoba iko mvoti iketina mana. Kwa nduna nyi. Ebana ila mna kwamba ekele bibodi ndo tije kwa rosheti joto kaintu. Ekada ni kairibahi. Ilo dabe utuka utawa chado amba kuzungwa sababu ndanyi wallah. Na mdema wadugo mwedesa ni je babifutu. Ne madama wadugo mwambia nukana. Communauté internationale iko atuka uja. Elongo ya bubu abdi sofa wodi mzee. Burhani ba widi campagne de l'assemblée. Tendebo kiki ba wodi shuja wa hatu. Ashe tendebo Dr Salim. Reno ni tirandari zinga rione hawari ono waramba ukava zero kwa wasirengendo. Communauté internationale wa jarambia ukana ndoko ukachao. Na mwede bwana na mdejiza mwede mashezo makaba ba mnajimbo wo ilonga mumtamenu ni okana la ukuntu na situ kamdiwa za izo maandama hamba afakara ka habibi bahinga moshele zobo mwanzani ishidi yake kamdiwa za ngamjo moshele zizani ngamjiyo owedziwo meki
ngamjio wedziwo meki abasa ni mwambie ni ukana haina dhalimu yoto unda dhalimu rahanae haina bwiji yoto unda bwijira hanae owedziwo meki zinda zira na kambia ebana dondo kamla sida ina la salasa enge kamla sida la salasa nganyina hakim daidi haina mrudhulumu haina mruida njia hili yo hakim daidi sha ebanu wandu waidi basi wandu daidi wabonti tu yabo ezabari masuka rufumbu esobeki ya ukana ebanu wasitaha ngelelo mwede kamfumbu wa mru matuone makirtasi olio ya daidi ya woma one makirtasi maoneze vokali tani mwede kamtuka na mafema pirizo ihonyo tipi njambia mdede hibie mrumali njambia mrede ya zini ya mrumali wala njambia mdede bali mapesenda nike mdu ya toka katina ajansi katina amvio ende ya redwa silema bahena sera ekati jiundu narali shirini bana taban nazini ke msaada mwan nazini ke Jibril ya kidia hangu ke janabi kana ewe ngom nikoza bari nguwa anahibe mana jonja mdodi kwa misiruka ekati mnika mapesa rangi desa Allah ngu juyali mabodi tokiyam antuli la mabodi tokiyam ngamjo shidani ya renge ria ngamjo haona patise koko ya umba ya umjomba ya umwana habuni ya fobo ngamanzone de fara ngamanzone de maka emparusha kwa ipiloti gena mfiyo ngena shirika katina nzima abumdo da agence daino wandu wabagare dao shakantina da naone mduziani mnike enda balaja ufanya jao na mwende mwadive usiku kadha mreserve usiku kadha ngare dao ralibi awureke to amana na mdu kadha ba reserve usiku yoba aunga rjo na maka yode namna mdu basi uo weti mdu ujailiwa tuambira mna hiyo shawu abijaja iliwa inu hatu sonti pia tijati unikemba indonu zingare ngamine makirita sitidolomiwa kuja paru nivumbuli kuja paru ni daili tawele nongo do nchimbu enge unda habazinu ujotoa makiritasi au dolomiwa bukota zinu ko saidi yomru wai shakabati bade kamso mu avoka ngaya baba so avoka hanyu na mode majidaili na mwishiando njaba mtidaili yomru wana njabia mdoda hibi yomru nalo uto hibangu to one hana ira dunia ni akhira sha ebanu wandu wa iliba hido wandu ya bidi ndo wambia ukao wenti basi ngambambio ni ukana haringa bo mtaweni wode comptable ule abo tiju para shahadi tijido dobi na se di shukura no mtaweni wondo ya jaka uniona bahasa no itinkudi wode mu wahezemeki ya doka hazamba ranzihade kadu ya inubo wanunga na pia waja pari banu mahajana ya dunga eketi fumbu alaila shabuanga mina barua ngabo na rogozi njia zamba ndoni so aponja mkazana ekati fumbua idi ngenale amini ukati mkazana boka japa rofanyazo meki kajambe ya kajarenga telefoni ya para yamba nsorenge 17 million basi wendeza ekati ndizapo basi ngenale amini ngena some zitu ngena zira alafu basa ngambumbu Ahmad Abdullah Twif ngena le amini ukana kwa japu wase di shukurani karja wafia na ukana ngaranzo motimbi lira waja warenga ila ya wafavorise bala se di shukurani ukanza njele ni 17,000 euros wase di shukurani ukanza uje unambie 14,000 euros bo njeni fanye 6,000 euros halafu dhahabura wafikia na kujenda wahamba utukanza wambie kana uwezi saripo mapesa jau basi ebanu kutona kaba ebala ula wizi wala ufanye au ula utazefusheru wala ufanye bisedi shukrani ula wizi wala ufanye da unomeki au bala ula utazefusheru wala ufanye meki kwa hibi yao mdu dhahabu makirtasi mujahid daina Gerard wa Mwereni mjamia hundu ya Farida Mwalimu na wabari kama mwanamshe mmoroni kaka Javeza yaambia Farida Mwalimu mwanamshe mmoroni ya duwe daira maseda habu yomeki complicité ya la ilano walua yendayo iniko anruanzo walole watona hindu hate mfumo wararu yendayo récupère yonikwe eze 3 millions eze 2 millions yonesa kana tone sayo basi halolanro aho saibir yerejesa basi ngamwa bioni ya ukana ngamdo mkumboza ntuti chao we msade mmoroni veza wambie ngojitu habari za komori wewe utiyaba ngamdunga onyonti pia ikawibidi keda we na Farida Mwalimu we mzade mmoroni ngamsikini wao mwanamshe bani hanyu mmoroni basi usa uvumbula arumwe listi abara vumbula arumwe listi
Yabanga mwambie bose shukrani. Ujali hadi sino kwambia. Ola ndo bia upoa ukaja unteza sheri mimi bose shukrani. We mtiti ya ukaja unteza sheri. Na kahaba bala we mndu mwenza adabu na taratibu za ngorjo amba ngojo ndeje. Bufaka omekiwa amba kwa na uliba yabo hata ila 14000 euro amba ngofanya 6000 euro. Yabona rizie ba wamba harina mjomko mapesa mwana mjomko mnari alichoi rekange jote sharika harina mwede hiyo ekempasha mwede mundungi wali gamjori telefonia karjo bezari mtileni externe na jauto kamtori kakarto yo mekumani kam matama pesa banofanya ina facture wa film ya ina wakati joko ngo basi zila gramu zao warenge rilibe mapesa tano basi facture aina ndwasini basi shabala sisi shukran kaza jonte seshar ulide ba ekanja faun au mlibo andu mjomniwe mun ula utofa adabu wese shukrani na mitkamba we moto mwenza adabu we mndu mwenza stay wala ukaanza unteze sheri hauka ujari hadisi muda mwinji hadisi suje mbili les indemnités et ma avocat warengwa neze mausie na imani maizopia neze bie za kopula no mekina mhimbe wakatomni kani kaza gasineze baru wazahanyu so meki e kemcha mono problem ile bo falida mwalimu e banu lo hayada kujalo lo hayada e kaulo lo hayada e utojibu mda jara mase e shepa mkono shao umtawatabwa ufrede mwalimu emana mwamba mcha mnome wa majama parisa zahala jiri mwabaga manzo résoudre problème hiyo mwatwende ato jusqu'au bout mani kamdumia adia ukana emdugu jopashi ngento ule amini bose shukrani warabu waba as-sukutu alamat ar-ridha aruma fiqi bainda bana boko kamjafuka bobani yelele e kamna mwana mshe ezamarilo nizo zinu surtout hajamba ukana ngabo mjomba tola antu ya hulole na yengu hulole hada urengeze harani dhahabu hiyo pia baheke mwana mshengeradhi yotodas awana rutwe fatih eke mwana mshengeradhi yomba nyide mmonao badeke mnabwizi jambabahi na mzaza hede ya tuamba ngam nyide mmonao na zilanda abu balange na mrundu wa jibafuni halafoke katiradhi yomba hindi yotili oliyo wanaumali wabasa wapia kwa tujazu wanzao mimi kamina shana mfilisha rani zo minga manzo nifanye via anguranzi yo tota fenti na mizigira jere de filosofi wakati hiyo bahibe sedi shukrani mana urongo wabantu wallahi dabo kaizora haba kujaziste wala upula kweli jodhulu mo meki basedi shukrani hota weni yauka jodhulu mo omzade hibi weta habu udoamba uka iyo injika irimpuwe bo fakhari jau shayo ya uketa habu e bazi ngobalozo mbia utao uziro ningo ni utao bese shukrani ano hundiza inda zila sambo anu arabu ya ukana ngabo wangu waona ohamba elibarra safas ifasad Allah ko mna gari wole ila range ya baha shabala la gari la fanya aksida la tondo ngojo na mdumshira rege poda jibaha ngone zenyile ufikirwa ola mala na getano wahidi uone mafu ufikiria la ya la toka ujiumbe na ila range ziwa uone mna mwili bala bahenga bodo satala mvua bala emba gona ende ezekobeze ende ezenda sisi vangu kutofikirwa ola mongoli wa shini basi ndo mkana umuoni wali jowa ya ala magwa ezilo muone uzijo mungu ngojo na mrava ina mnenda balange na zaya hata basi ile shamba ndo malayo kama ngupozirobo ba hiyo ndizo sisi shukrani walifanyili emana usonda je wajamba kana bofaka rihadi sinogozi njiru wafikia na itifaq na sama wala ukaujua uka haina instance ya ulimwenguni ya sharia randi 2021 hata leo matulibia dhahabu ngamjua ukaibidi mlipe mapesa mengi ya buswafi watine hema avoka ya rengwa watine ya heze ema osie watine ze controle neze ngozo pia za kufanyishi ngozi jozo bese shukrani kutuziju ngojo keke mwanamshe woi hanra hanti uketa habu inuka jailiba usiku kadha ngojo ya ukana njoka mireke mifanya mnada manyi sawa mwene mbreda nikemdumsha ne atukanta msijua hizo kutuziju wako mwali kwa zijua wisu kwa kutuziju unautofanya ndo ufanya basi shukrani ametabdila tuifu unautofanya ndo ufanya wao ebana kutina mdumshe kutina mwana ma kutina mwana yuo wambia ukana ebanza bari mwambio wandu wanukana mwe mali beta habu ya hao alifunjwa mimi namjom kwa mapesa 5 wandu wandu aziwe mekiwa fanya zingo parocho wanike mapesa bametabdila tuifu Farida mwalimu wacha wambako ngodungwa leo solala ilana nazira bali utsungu wana ibo Farida mwalimu washile bane bana wa hanyumia sadaho kabati ulo na mjomba kabati mlomba izokoli wala izomba ubana kamtina wajomba wacha wamwambia kana faharezi au tifumbu wewe tena
utikaze mwana mshwa turabu utikaze mwana mandrabu utikaze mroindabu kamsina ujomba hanyo uchocho mdailien kamsina baba hanyo uchocho mdailien kamsina rosha hanyo uchocho mdailien kamsina na uma hanyo uchocho mdailien bango mdara wodo dabo mlahindi mimi tizia umliboni hapo basi Mwenyezi Mungu akangu soni ngamtola hazini pia bwana haramu au ka azali haibeze mali zakabo pia mumprotege ya bakindani ngamfikiri yo simba ge tuka uta uile nkuhu ile mnambuzi ile mnagonzi iparise wala like kelili ngamdo pia lelo eture hanyu cha bo wetamati etura hanyu cha lelo ngamtola hazini sha azali dai na habari ngomdenga uni wa mfungeni yabo au wahenti bidida na ngabo didore ngalo mnika daene famia hai ujuhara yabo ngujamba endesa hoba uhibi ndondro fahari ya zamba tsazinu bana abasanga mtuka utambe wede watsi haula batsaunu yemeki eniyente meki ngari suteneo wandro hatu ya ukawanandro adilifu wanwandro aminifu na wandro ni hele watsovu daona rio eniyente meki ngwa suteneo ashila obo atsona haida kamsitoneo dobo adilifu dobo aminifu mara tini mone sen batukufu une seconde ni mone sen une seconde Tainuwa namon meki yo ajamba kana ari ngari suteneo ngari fanyao confiance ya hatu da sinao sisi yo meki confiance da hivi mjuka ufanyi lando meki namkena pa binadamu namkena haya wangamize senti zakabo pia sa yolelo awangeke kamhweshele ziso ba honi utinele jibobo sedi shukurani daona wandu wao mwangamize dhahabu za wandu mbulia shaika ulazimu ikeo wakati mfanyao ize kongresa hanyu nizera sambloma za hanyu mwameka bosuala tani numuhimu bana basina mahamiraru fakharinge banu kutsori vumbua ukarirenge dhahabu ya wandu na wenge mwema ukainge na barua nge na vokaliza hanyu nge na zesinyetu iringe na mafoto ya pia zero gomazira pia toda haruma mujahidi katina famia ukaya jambe kana izora bujaparo juza mfera izo mekiko atamba kwa juli ya jamba timkazandabu gerari kajaparo jabani ya jamba kana fahari ani kazandabu yunga rasome hitim ezen kubuzilo hiyo wajukazi paswa pia engebana ti wakazandabu bana ezen kubuzilo hiyo pia wajuzi paswa pia wadamba kwa somo mabadi na mapopoy shemana baso juza mrubanu ya jamba majaya dabu watu wao izo na bao dabu watu wao kaizo na bao isezo kweli amjora tsondwa lokomori yabo pia njendo amba sedi shukura ni mtu na tswaro mwana ngesida bwacho wani para wamba kana nzori résoudre problème kata malawe yanyu pia wanwa hazire we wanwa dwamu wanwa surumende izo itima na badiri mare manazo womna mbele womna kame womna mbuzi womna mbe womna na place mitabdira tsuma na ulu mjawirindi emana mlo nafikiri mtostehimia ni mwamare gosuni Mwenyezi Mungu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa aufu al kayla idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نمرجزو ويني ماكيني راس المال يهاني كو فكري نgamdokto lazini hapo pia bwana haramu azali ngujwe ya tsungu wa shenzi ya jawani keme kiyo yabo kabatimba wa Amerika batima pesa basa komore katilomeke hydrocarburi angamia financier angamia la douane angamia sha owenze shongado wenefu wa diaspora na mkawe unubwe na mbapare wa chezambani ntate shetwa na mbapare machui ya diaspora ya tingene banu pia kama mdogo zonibwe diaspora hapa sasa ni machui ni diaspora amadabi wakataba huwa waqalahu ana mido ambo wami ya ukana ni machui wallahi ngeba nyi watu mlona akili ni diaspora mdoma kabanu wanko lilo pashia lende liza ya lilo la lijuhu ni lolo daba wallahi gemimi tamba mwanzo ni pashenga mwendo wa rumati itona maji itona mwanje itona pare itona amani gamlibo 3000 €, 4000 €.
Yo ata Marekani iho ina njoka utanjo do fanya chauba izido balo zo chama na ndio njajo liba ignorance ba numa pesa hamada yao yo de mahala bokoze ngo zao ngizo fasili shaya numa twi bala ngwa ne babza hawara ne babza kisirani kwanzo de wazitse wasangwa nzo ndo anemvinyo kwanzo ndo bahizo magari no mafalani bo wa kabila hunu ila de mana ifonende ushishi yo wana kama nzo nurisi sikira zitse mana kutato babia ilo aliho ufundifa kutato babia aliho bahi kwazungusa we dunia hata walibikati mili na sekti wengenyi nyi diaspora nyandu mdona akili shaganyi hama wabwa hido wa hedhibu bese place ya wengo nyi diaspora bese mazambe kanjenda ikakuja hido malaba matino nyi kanyi warumwe corona mbitsa mahamili miraru kapati ya rarai emre kamtina za mhurani na mtubiswa na haramu wanu wahezebie wanu neladua ni na haya bahi wajodo mforia bie majana matsanu bie zizita to urenge to toina babuloni no urenge bahim je style nyen ha anyi dem jipo show nyen wallah nyi dem jipo show dadi mana mimi mwendre geste am na haramu yeda yani kwa mvinyo yeda la ele bursheti la gava wari vukoshi anzi aje nyi diaspora mta unyimazi daone ya unikazera di janana me komitsano nda kaulwa na bursheti ya utine credit unyimazi daone ya utine credit anzo jodo teze diaspora ujodola la pasheni jambuzi engeti de wandu walohunu utoka upuhe mivubo pia na maduina na makovu engeti de wandu walohunu utoka ngolomani na kujuja zempunda ne zembuzi engeti de wandu walohunu emana mtona da bwindi bwa shensi fundungu pashwe yaje abo aeroport andi sojisize mpwani utwamana nitu shanyika mji zinde zampasa na ukanyika mji ujisteki wakomulile lo mwenye baraka Kiki Sufi Mohamed Bwana Razida Baruani Abdou Soyefu Buruhani wede watu kwa ududene mbreda mesika tuko usieze voti wanu sikara na kaweda wakawa doji la jafi fatihu ya regezi edeza azali kam na upari sakirta si jo wone 60 azali okazali yo kabatu jo subitia mwane seniyo akaongo tuona wihafu bani kama tumbe mbona bia voti kasi ya rumarogoza jana rakobidi jana ikazali mumusu jana kamja Musa lelo ija haremani fanu baada ile mrume kakomori waeche alifunga mtu abiyokana kachukanza ndani mwa voti 2025 na mwalimu akara yazali mfanye cha msaidie wallahi kaili msaidie na belura hanani kamtunda mdio mwambia kaili msaidie na belura hanani bani mdio sezorunguma na mshele chumba linune lo na mshilie shari ni na woi ba kaili wa irana mufti hizo ba na mshile shari ama waka na kamdiwa zabahi gajo mshele sisana rabwa fadhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina na mshele sana bayu fa maislam fadhakiru inma anta mudhakkir shangu nga mshele fasira bana akhrak hina umisahal nyuda bana nyima opoza wa komoro akhrukum ana umisahal nyuda mido msioni bana chaka mnauri viri abantu sera mdo ritezisa abuka mshao kaidele chibodi no mnyanya wao baru mabonjeni law kuntu nasitum ikamdiwa zabahi ngamjo mshele sisana ya mongo no je on wadar mose journaliste na wala hamba ide atede bana wokole ne atede bana ya weka ishano abagwa duba wa kwela belare kwa libere zizir saka sipreka jo finaliser ti alevan kam jano ne finaliser hiyo ewe ndo bia habia fasi finaliser aina mbia nguna makamize mbia kaube kizugu chinu yo aboy aina mjoisha kama mbla semi definja paro comme €1 et datolo 700 yo ata oza mrubuka do 700 ko joba ya ndo mduni kauba ntina nafasi ya mjeda na renge apre ndabe sheria litio na irwani mtate Marseille ndabe sheria litio na irwani mtate Ulopar ndabe sheria vibe kata na irwani mtate Lobi shanti nanti babi ntina nafasi ya ntina ndo usoma na renga mtesauda nyinado kamtesauda nyinado fundu Sufi Mohamed Bwana eka utoka uzindiziwa ni sede na sinema emana utawanda sawanda wala lahi wado ri utubiliano risome sa izo riso uju shandu ajita rumasia sauda ma utoka uzia vote daonado utoka uzia vote bofundi Sufi Mohamed Bwana fundi wangu suki wangu matani wangu ngawe daonado bi utoka bakana utoka uzia vote ngawe da hindu utoka uzia vote bajala weti mwizisha kutina hindu ngawe na elimu ya ha ngawe ne shosha ha ngawe aminifu ha bawa mkazi wa zamba we mdu aminifu we mdu wa sheu shatawa bango to menye kongo bakida no ruo tawa unde wadase usomese ufanye benza ngoza hao utawa ndu wao na be Dr. Salim utawa udakali wazatatu no nezile wene wakalima bangu zino hobo hemidu tawa ndoza siasa ba Dr. Salim ujiona msendo jamba sisi safari longa redata jusqu'au bout ndama wando zino sambe ndo libe haunu
Vous jouez avec qui? Burhani, je vais jusqu'à boule le ministre qui. Et vous êtes au bout d'un hobby, il dit ça, alors va ça comme quoi tout le monde me dit pas chez toi. Il y a ça dans ce numéro. Burhan. Et vous touchez là, il dit ça, mon 5 ans, ou tu t'occupes d'un. Et là, tu occupes n'importe imbécile, il me dit hanyu. Tawa wali ça. Et là ça, tu dis pas nous c'est là où kana. Et là c'est là, oui, il vient tirer na ndogo za uvumbua ndogo za Sankara. Ranti. Ba ti Sankara kuna kwa Sankara. Burhan. Kaya la patrie ou la mort. Et là ça, obega ukana ndogo tukana wakati wode amenyeze fotiu. Demnahara mumshenzi wo msingani. Et ça utira naho. Kutuna mbia wayamba kana wala mnahara mutoi hapo ndo mtsabesa. Amwizani. Banyina ndabo. Sherini daina ndo bia bakana akhirukum hina. Omuswanyule lo bo maopoza wako morinyi. Omuswanyule lo. Emuswanyule mido msio ni banule lo. Mratie batije mnaharamu wana jasu bitamba kana. Sikati kwa mafati 2025. Bamtokeza muslima ula wa hafu. Muslima ula wa hafu. Asibabu nanyi. Nyo watano. Bayi wala wamba kwa tukauzia shakashende zamba ni wana msho wangu. Lulu shakashende. Tu abasa mtu kwa tukauzia indite na walezi amin. Osi kwa ndoka usopare ni koko yaone ha. Tido waka itanda, tido waka more, tido waka mkazi, tido waka ikoni. Wamba jide wangu wa mantisani na wangu wa emijinza ihopia. Wacha moro ni wacha hundu. Wabde wanga wenda. Wafundisu wanga wenda. Wabaru wanga wenda. Kabati ya hacha wao ntipia. Abala ripu, abala kartuenda, abala ripu, abala kartuenda. Wao ndo wao. Et quand nous l'avons, ça dit que tu as 2300. Et que position yo? Et que position d'un niveau muni baraka, bahaza ni que tu as 2060. Position d'un niveau nous lida au Kanagar lindao. Et que mina international wacha. Docteur Salimou Tawa. Yaro mabila benze Tawa dakali yo bamukajala maremu Sedi Hasani mohanyu. Hambo wa komori pia wahobo ha ezi unone ne magunguno. Tujua inuso famfio mbia namna hiri. Et donc, quand on va Google, on va kelo baza tubuha ou tu dois siasa au docteur Salim. Ou tu dois tole kalima na shizungu na nyumeni lelo kana ando jusqu'au bout. Ou tu avais go jusqu'au bout ou go jusqu'au téléban. Et d'abord que l'hôpital wangali wade et que bango ndo fabila ou tu dois unjie be siasa yona jisia wandwa. Ana ari dito dima la rudi la passe doit chez toi. À la fois on doit l'identiser nti wadwamba ngajuka na mavoti 2021. Katika na mavoti jaucha. Na match. Bekele bibo da nyekoro she yilo pamba. Emna jimbo ya mwambia duka omiswa nyule do. Ha, ndo wakanti angarenda ugejo kanti roke kardia da mose voti. Yo mahedari rundu itatale utuka mtama kama ndo hasai. O washenzine malaba do tuka utoa wamegwa mvotioni. O washenzine malaba do tuka utoa wamegwa mvotioni wallah. Au de malaba tuka utoa mduga ne kama pa. Allah shayi tuko byara bikana ngodo da hutenda ekana nditse ezo kanizo fanya chana ndiza kani udunge utotona mro aswali ngutoro hama suzina na kojongo nukokojo ade bachu ya duka zandi anafunga beko mdugo swali yo mdulu tadi mduba na biya tawo lesa ile chimbo la tijola ola do biya bakana bomona na trawe kisira ni jainu yo ji amru tijibana do shikaiti diba Allah mina. Hawla la quwwata illa billah. Bahe diaspora ya Komori no geba engezi no ziumbe bawo. Engezi diaspora zinu ziumbe. Allah tuamba Karla seo indiliban. Wallahi ikaza se Komori shakartusi ya unuma. Na wapasheda uno rosha hao wanroza uze bien na wapasheo ne Komori wao eze 3 millions 4000. Nyandu mloha haya na ngamjodo jamoregeze jana zaba asizanzozi ziwayo. Shaka bati ujobe hakarito yiko ujo ulamba godoro ngujolala ujo ulamba idu kujolala eno wana leunga reno hechi na mwede enyuba ngamprekezo banyuba inu ngamujiloni ule banyuba hono enge wanu zinu ziumbe bazo shanu kwa badala ya uwengo kwa na mazambo yedahani Allah wanu nzashonga wapasha wajawalo banu wao nao ena ringa ngamdigo biyo ya 3000 euro nede mala batomo nje batomaji na abo Marekani Angleterre ino liba 500 euro ngamjo unda l'hôtel ile kamjo unda aina roko tukanzani zione duniani kamserka inu peuple ilo fatigue Allahi bilahi zuki wangu abimisi la umoshele inu peuple yabe alkamba dingo peuple abiga biga bombi yoni ban njokaza
Yokana. Ole adwa ngo finalize ngo tukopase miwani. Ngo tukokaza chao. Si hali yabonga mtu umishia karina kwasamia yabongo noje yabaze vutika mbaoje. Wamba ye shefu rais wa shababi mkombozi wamba ye mro Daula haki. Ambange komrede ambange ajirele mbweza ina hanu alafia weke wandu watu ambako waida wao nzo jo menye tino jo tegere civil ya ro dalazi kana wakati wando nosi oliomba kana no azalinge mwade azale mahala dio banoze ngo kitu sa papa banu chao ya mdetruize azali hadaza guto para sufuma medbana ebala wandu walanga wasami yo karto sami ngare utapani kibasi wallahi tabadu wakobari zinu sete wallahi zinu sete wakobari wan fudu sufuma medbana utirejeze ngo ila baila sinu ya nikana nawe ukango ndo amina ukango tukomzia vote na ukutina mapesa kutina wandu kutina mapesa kutina wandu eda bu amini fuwa onesar mo mchi mtukufu wa mkazi omsira juma wa sheula ne ilimi hahu bofundi Yusuf Mohamed bana nezi hutoshe utawe ndogo za siasa bakabati wandu inde mana bantu wa party eda bezo asoma po Mwenyezi Mungu ya jali ya udona ilimo ifubani haho no amini fuwa haho fundi Yusuf Mohamed bana utawe lebo tiba wao pia yomi hunga na hindini na nyoha yomi hunga na nyoha kuna mdo habie mide mana shoa mide mna shona mide mana mshwao mide shimetu wao bo fundi Yusuf Mohamed bana wallahi mino hanza unishili ye babi Dr. Salimwe ngwaja la onde usomo mwana mshwa waju habana mwana mshwa hangu uko unanza nguna muhifadhi haju habana acha uhimidia wenda rumeze voti wandu watu wakana wode wa hunda bo Dr. Salim huambio wako muri ukana ngodo jusqu'au bout mtujwa obunda ubia wako ivumbu wakangodo ato jusqu'au bout mtujwa banuroha ngotoheda ato obu mtujwa Buruhani ya jarabia kana na patiri ula modu mtujwa winde bya mwambia na Sankara wafu hali wede abeze ngo izo adungana nizo hafu warabu hamba imma nasr wa imma shahada mwenye baraka abale utonde safara lelo do jeda beti salam awaza lidi ahonda gena mtabu de mwadani mwede mwahafe kiki hamba sikari jofanya investituri ndaru aweni mrugo jofanya yahe zifanya investituri majana shida na mkoshenda ngena wala kaulezi Amina Abdou Soif ya bokana o sisi safara lelo sikara kubali tokona cha ngabano abada wao wode mutogeza muslima ula hafu baba nangu daidio wanadamu mjomone mala la fule do mjombe karna do mbule kanda rumwe député parce que wale mana député na mwede na majo ndo utoreje mala dani do watuka umdungani wallahi yaode malaba malaba do watuka umdungani na mnabe kama nuka mabodai watukofu wallahi abantu ngotore mawanu no amena totore mahitu fati wacha hunu acha dumiziwa fati wacha hunu acha baida sa ebo fasida yabo wanu wakausaidia azabi waisao bana mtao eba nakabati fanu basi fanu de mdumbe akakomori waeche eba pesa makambe ni mdunga de deuxième tour makanza mfanye kampani na nzo sikuda talelo apo ngoto wa himeo do bishi andu bishi yale suna mabubu mfanye namna mjombe kana eso paralelo ma député sikana onfanya maana hawara lelo jembishie mfanye namna hii sisi ngakubaliwa ka voix ya démocratique des votes za ma député ebo mweda uraisi la tuona rogo ndo la talelo mkojo wa kama ma député wajala minja para ma député mitoba mikata dipi wale mana zila zaka ujiri pia wala wakausafati huyafanya azali hafu shada bakamwelele yan azali hafu shada bakana aelele opposition yan husi wallah fanu haja amlazizane mbe yobo ntika mtushina maisuzu sama marengezi bo munyi baraka bo sufama de bwana bo barwani bo karihila bo olo hunu wa mtutu salam tuhumu waluhum ezangu kabo wandu ni waona abantu okomino ukabo kabo wandu ni joka ngwafanya hazibanu ya asiwa budenti Allah ta Allah woti mikoni mo mitsemte engeti undana na khiri engeti wa miliari ni manzani wangu tijo zibala nede ikona ubita bihudi engeti wa miliari tijo zibala nede ikona ubita bihudi sheka no goza henti yo tijo angali ya bidia tendera nze mutachi sheka todo mdondo amba kuni bomba hindu tijo amba ibe ikoni au ibe mita bihudi enga mina garjo ndana do hati da amjori hati wa ora shagwa au hatu sharu gozanti
basi kamwambia ni kana kenga mwa Ashrafu Asedi Hashimu banu wallahi billahi hizo ndizo naziona nawe wala tikamjua waruma baba nifu Marseille wallahi tallahi kenga mwa Ashrafu Asedi Hashimu usikiwanga Bronco Teams Sadima Abubakar wende mjomba wewe wallahi wende mjomba wewe le vieux poroban awo waduka ministre wewe para Ashrafu Asedi Hashimu inja para mwana inja para mushi Allah ta wallahi wa billah ari do bi ko tko wale oziko abo mawdu ko disha Mustafa ko tko wale ya barende ortede akairire ndi reconcerteana mdau tinzo murwa ya kauta ya wavumbule makaudi ya concerteana ngamla CDF ngamtuko finaliser ese celui disi sasikanti emrwa ule shambani ya kawa biche makaudi yana aja ya wale dokaba no mangano kwatiwa magakwatiwa gazija wada sapia kabatu mbongo uliyo wa détruire moral mari sans poignard habari ndaina do mna moto na be unyimati upaya saya tainza abantu wa ndoro getsina biwiru mnadaba erone ndi no wene foza shoka wahuza ngejize wewe ileza una match ileza upemba ikobdirwa baba ise banu wallahi tawallahi wa mahura mbe mfanyira ne hasi ila 2030 kwa ivumbwa wallahi bilahi imsamieno ka silaibat njoketi mnambokana wangar lindao ngamlida winti communauté internationale gechukaucha communauté internationale gechukaucha amwede na match et solution na kantani mwabieni ni beheri sala yona bekana owedziwa meki esirikali yawedziwa waisangwa ndo watowe abo marhaba bu Farida Mwadimu marhaba bu Ahmed Abdullah Twifu marhaba bu Sedi Shukurani marhaba bu Bwana Idi marhaba bo dobi Ahmed Abdullah Twifu marhaba bo bola ila marhaba bo Nazira marhaba bo mfanye zalingana nani shamnyezi Mungu wono ya ukana mjabo mhundu waka problemu wabanga mwiresudreo na zilandabo walambe se mtoka mdinika radikume alafu madamba munyiri mnika radishifu emana Sedi Shukurani mtoja mbaka na bofaka na Samila ne bo meki wamba kwa zilara hamba wanambia njeni hwambie ya ukangwa jo libashana mpuli mbabi alafu mjer pashie ne vakasi emana batu buha mjomba Sedi Shukurani au mbabaya au mwanamsho au mndu mshaha ya jamba bofaka utimwe bana wewe kuja paro mwana mkaza rabu au ya jamba kusema itimahiti dobia tukana mrume au yakena mrumsha ishinga mwedo eno jana ebanu yake kamba urikaza na mwarso mwezindu richomo tsa mnyezi mwede sana dobi udungo tsa mnyezi mwedo ko yapo dobi udungo tsa mnyezi mwedo ko yapo tama mtuka mrege mapapa ina kubi abo mtamzire mmezo ndo abo mundreme itima ketikaza mtu nabo banu wallahi bidahi njatwa initimizi kopare mazarifu wanu jeru ambie ukana chau kabati mtu mfumbu abantu ntoswiri ndizo na kantani mabiyeni abange abo ngamkazo banu mabiyeni kan azali afu yakao bidio ndo himewa mtowe ngwando ambe hari 2025 watukana ruma voti na yabujuzi wede muslimu ula wa hafasi babuda o wede wakaja ya muslimu anafunde ngo ajua rejezete na mego ndo ruma voti sha ngaona haki wako watu hunda washenzi na mapamsavi na masakala vu watu wadu ngano wale yale koti bo hamade diaspora ya majunungo au kama jaona diaspora ya majunungo amade yin mtori la pizza atim la pizza amwe batim la pizza donc mnajabe za tukanta kanima la banyinyi diaspora nyi wa mlohunu mlola banyima tuinyi amjohanga miyahunu kamjore da majana zaina usiku jana wende tijingapi shengenyo ndumlo na akili wandu wararu kwa tatso mrengeni wa mangamizeni hola diwani wa mangamizeni wa aeroporo wa mangamizeni ayina rongo wa mdende na mamba itona man bien da ibi ulibao da ngo libo bia 3000 na 2000 wele mala bato mwenje bato maji bato amani bato mainwa hula bato bawadili fu bato ngo shawo ngo libo bia ode wasijini wa aeroporo ngo libo bia ode wangamizi wa diwani ngo libo bia ode wangamizi wa aina biro jonje utone ama mshenzi na mwegena mjile yabasa aina mugo tone ngamukasi yapo yawazi ya heale ya iwo ya yibisa ya ile bitsi wajo jila abo siku denke mtu wallahi carton de etain shawali ya numa chui si sirari kansa de laisser je mais tu poses vacances fa koli ngodu wana na famille wandu watano aina mdugo 3000 mwende chao izo joka urede ha manadamu izo utoka unende ha president ujone ha directeur utoka patro engawe mdulo na izo utomula magari 10 wode waya nikele hotel yabo aina usiku udo tuche katana
ujoka patro ujoka na bua location ya magari hapo bo chui bo dabala mati de la kamedi eze bien pia zija 15000 e 15000 basi ngoto liba bien udozi ni kemeni ya na zali bokeze bien izo ka 500 euros shawa zali ngorego e 2100 katujwa ile dabi abasa tu hala avaya dubu joana isabu ngwangamizo meki wege ni makandida mnachimbo itika umwambia na mwedema mwishilie kamdio sasa iso marambia kamdio sasa amini masina ni mwabaka mtu usiase vote na ni mwabaka mtu komziresa bahina mwishele chimbo lelo basi tamani emi ali marini ka eujo hondado ujo henda la patrie ou la mort ngalenda jusqu'au bout kamtina baroko moifanya Karlinda we community international azali hare mwanye ndo atabazwade da haha ngani ya kumda zabasi kamtujua azali hafu kamtujua jao wangu ujo ufanya jiwa yabona nyika mwambilwa wanamba nguvumo fati huyarenge yambe na mbese mjembirili fati hadumisiwa yabo bango ya tsahema Marekani ngodo ya tsahema Rusi wanyumla ya mdo banga mtukana ruma vote za 2025 bani ndo sasa mwambia watu banyide na mtindo wazo yido matonga za muslima ulawa ya hafa roboti wa hanyu ndo atogeza muslima ulawa ya hafa izo rakanza mwambia ni bana izo rakanza mwambia ni bana azalita timwambia lijana ukahamba ukana diaspora waondo unaipaswa shaitwa shawa nupia zinu CD zin cinema wanowenje wanabujilo lao nafanywa ngwa unaroha udungo jao nike contrantu na kweli nizo kweli shambu kaza tuamba titende ya bwana mide raitwa chaba mkombozi wamba mtuka uzia voti kamjazizia zijazire wano ngiapo kamna pande kufanya rugotena ngina mtabazi mwabekana kamti namfanye cha namshenzi mumbeni mabuhu mwede mwangalia zali mjusomon bawuda ligana nani wale watu wadikonzi amini neze promesse yakana sisi karna kubali leo ribo wabo ni mradi mapesa ende sai wajale nunga nzo de wada sata ngari dar muze futi sai madepite ya kartso endache tiure azali ya mnyaliani ngena hakia mnyaliani ya mkakieni ikawa ndani kanyiso ndo mdona hayo wallah ngamjwa usko azali amba kutobana rambanga de hata ya masiho wadi sari wanoko coupe Jeux olympiques ngadisa maudu wanoko bondo no kana riwano ngwa mastricti wangwa maseveri obwa tijwa kotasi tati ro udi amchu telefone wano ro udi ha zabat bofaka bano no kana riti derifanya bala Courneuve parce que wanoko na pardonner mtu ta message kwa shideze munambiwa komori ukana azali kuna uswalizaji la Courneuve anwa mtuishia no parwa hula fahari wano ibidiwe ekazali wa ihala wa gebido joke ngoni mwandu watuka undensi hatu bofaka mino uhanza njatu utamani ya ndogo mbi kairuta do fanya ndiri kata onti pia watu onere ya vokali na uti ha baita taeti yodosu na karungwa rumweze ema zanga ya ma grupu ya hao yao tamba regemiani usikunisi kabisa hazali ni juema la joku tani kesu bayi ekazala isajala Courneuve abobasi bahinga mina mwana moparasa na meti mbana mbansi bala mbana matijia ya mdu wakamsiani gomdu wakiki shawo shujaa watwania tikana mina gardu noramba kana bufakha ekazala ja una bari nyali ya bufakhari ekazala ja swali zala Courneuve bari nyali amina mwana mazuki wangu uparafeshe ala rumu mji mtukufu wa ni tubahe amena mtere lebala zuki wangu inusa ya washidi hani para ambe inga lifanyao basi ti hundu oanama pia na maka tukenda na Courneuve razi ya zali aina mbukutonere avocado kena ukanje makaro ende cha saba minga mwedo na hafelelo walati namkoba hangu andazi mbia hata samba mia na hafe shanti na mbio wakomori ndabo miini ya ukanga mwendo nazia zali halafu sikuje didaze azalia parajia sali yula mnyanya waburu miti mwenye baraka miti kiki miti Dr. Salimu miti Buruhani miti Abdul Suef miti ukanga selwini na ufinalize na indeni miti dao miti dao mifahari miti dao eshenda mwanama mtukufu shenda gao yabo miti dao doni sambale lejimwe la fakhurana miti dao ngwamba ukana ga mduga jo finalize yabo ze seluli sanga sipre minga mtuko po miwani yawe miti dao ibo Hasani Miraji
Mitindo na dunga mbokana risaka si prese seluli hapo mimi defimi. No, mitinda mimi. Mifahari. Dini wa Said Abuda mshahidi. Azadam mada swali. Wangu mitami huli ne banku. Na ngama bioni bo nyuma milima ya banku. Haina mbanku ngujuo funda Abuda mshahidi. Haina mitami huli. Watu wafunda Abuda mshahidi. Haina mwikoni ngujuo mada swali. Na mada duwa noho. Abonge mimi sida dunga bokana tinga nda ujo skobu ujo hunda ujo kaukaya singa rjo ziaze vote singa rjo no mitsida o mimi mitsida o kentina ushida mjwa matina ushida kentina ndo mjwa matina hitu shabisa kana namjera dar mavote le ba unda garjo zi porte garjo zi virili ya garjo na der mo concertation ay namjerende mone mdo uko pasheni mdo ngomani uko pashe uko ngomani yede wandi sese rabone ne matcha ya la fin match ya jwa wadunga mitidao il y a des différences hein il y a des différences نمشي خضر العطاري كفخورنا بخضارتي وعيش أنا اسألوا التاريخ